Wakwaba yeji anywhere Anigyee more and some music producer one also no covered by Big Ben Music Production. Ora Benjamin Mensa and a warda abakosem bi e fa Shatawale ho adi akyere. Na ne tichu pa gina se Shata obo wakora na ato apeten. Wo fa ha no obi asa no. Wa kyere de enti ekobasa woni nyina no ye nhyehyɛ a wode to na kwan so ni chorus no ne se de okeka nwum no bom ne ade instrumentals no nyina no. Eka ho binti ena Shata bo wakora na obi erahye wo Adom FM entertainment hall so ena odi nsemi etuga Benjamin Mensa a music producer and on Nukro Yanso na Big Ben Music Production Enedia. Na wadan Simbia and nenam so ama Shatawale wetimi agye din e wanyum tuo ni mu no edi. Wakyere mu se Charles Niama Mensa ya fe ne Shatawale oyobi a ne nwom aya na woto no. Oma nani ku hu pa ne titiru ene ne beats ya woye. Ya empo obeye awie na nkwale nyina etimi to no nwum bi. Eno nenam so ama ne nwom to adwumadi etimi akwenkan sa no. Wode sansemi to dwa e wa abra oba Adom FM Entertainment Hall fame so ya na wone mic 2 ehwehwe nkomo. My chorus na number 1 ansana instrumentation atwaso ansana munsa mwaba sana enyum to no media metenefa sabre no na ni beat no na ni beat no komi yie pa na munsam no so frigana haya bandana frigana o ye bia amafo ye bia so muntimi because enkran no de to nyom no fe shi anye lecture say amanfo ye niam tia no enso muntimi eno party tru na ye medem a me pesa anwom no to guess I just about promoting or how promoting Ghana why ya de papa do abon ho modern wa ampa aba if you say edumre bi na menti ni din na menti ne nwom bia nso not knowing say no prepare pa ani say nyame ncha de a wo de abaye popular pa no inti why ade na ne ye mongra nso mamu a season 2 no so we say last 2 weeks 10 ne be ye na last week 10 no so be ye na this week Sunday 20 ni nyina e ba ya che wo mumu groups 5 groups ya 5 ne nipa 9 wo mu no obi a perform ye wi ye so ne wo mu nyina so na aka 12 afi 12 ni ye be gine no so na afi wo ma pre competition no ankasa nti nya botre na twen ye kwasi da nyame ya adoma no num pepepe na so to afidie ho ana so beba Providence Center na je say wa hwede ye kro ti mo hwe kakraba aba bede makoma winti fa I dey chapel all night Saturday na wa club in mu carry a mountain say man shotgun gugu cap in mu ade shape na the Bible na ban ngava say na last nation up in the bay it's a gas na the chapel wa kwano baba shot na suna club wa bay it's nyama sompa na ya sumia bisa unia na bisa waso nyama sompa na ya sumia nikna juma saint me ka babu sia di juma ejuma ni se me ka tanya me bi beton ya wai enyama na sanso ma baka na kemia da fwe nyame ya adoma kwasi ada ubehu mo ba wanyere ho amompa ya nhwe oni me yi a nhwe na o favorite ko so ho di kwasi ada ye